Kulandzela indzaba impango wakmalyaduma ekhaya lathi Gogo manana ngelakhe walishiyelwa indvodza yakhe leyashona. Nganhlanye-ke kunamakoti lothi leli khaya ngelakhe yena-ke nendvodza yakhe leyashona baliphiwa ngubabe wakuleli khaya lekuyindvodza yama-ke leyashona. Lendzaba lena-ke iyimphicabadzala njengoba akucondzakali kahle ukuthi lokungiko ngikuphi. Kuvelile-ke nekokuthi uthiteke Sikoni wagogo lomdvuna lo gogo-ke wacoshwa ngiyo-ke indvodza yakhe yamcoshela-ke kuphinga nekuthakatha. Umshana wagogo yena solo-ke ugcizelela ukuthi leli khaya la gogo yena uphike wahlanta kwangayitolo ukuthi yena waphinga waphindze wathakatha. Bonke kahle kahle balela likhaya babe waleli khaya asesekhona. Lo mfati lona loma-ke manana ngumfati wakhe vele, wamthatha wamlobola wenda konke, but ngekokuthi emhlabeni bekangabatholi bantwana wase u-adopta lo phesi wakaphakathi. Njani na wamfaka esini sakhe lokwenteka wamthatha yena analo mfati wakhe baya kulo mphakathi wakandvuna laba afike khona babhala phasi emabhukwini ngaloku semthethweni ukuthi lo siyamthatha ngumntwanethu. Ubufakazi baloko inkomo yensula mnyembede yalo makoti wakhe yakhishwa nguyena lwamanana anendvodza yakhe yaya kuphi kaGumbi ekhabo lo makoti. Lona uhambe for 27 years. Indvodza yakhe yamqosha ngesizathu izathu ekuphathekako. Kweqala wabanjwa alele nendvodza yakuva lokho, wabanjwa red-handed. Ngiko lakuhambela sizathu lesiphathekako umhlaba awuve emaqiniso. Number 2, kunemuthi lambamba nawo lo red-handed kunabo ufakazi afuna kutokuthele kudleni. Uhamba lona nje unesici na ungambuthi athi thina indvodza yakho liphi akalati. Una 27 years weminyaka ahamba. Nayi la ibhlungu khona. Ubuya namhla ubuya nendodzana lathi indodzana yasiswakhe le ngadiwa le enhlangano yala inyakeni. So uthi wakalukhele umntana siswakhe umtsangisela lapha nga40,000 umdlili lamathunjini. Uyakuva lokho? Bavele wena wacoshwa lapha ekhaya wacoshwa ngibaba wakakho wacoshela kuphinga nekutholakala unemuthi. Wawukuphi lo muthi mntana? Ngaphingana ba? Ngaphingana bani nganyana? Kuthiwa baba wakho wakucoshela ukuthi wena wakuthola wakukhanza ulelena lenye indvodza. Yemake. Mntanami uyathi ungivisa abhlungu kulinda. Mntanami Nkosi yami ngathi sengizothini. Lokho mntanami ngikuvile mangifika la. Uyeva mntanami. Ngeke nguphike nguvile. Ngathi mina ngangilele nabani. Lo ngusikoni wami lo. Uyeva mntanami. Ukulubaba kwami bebethi bhuti. Wathi lo mina ngangilele nomloboli wami eyongilobola ekhaya. Uyeva mntanami. Bathi lo baba wakamolahleka ebusuku. Cha nguvile impela lokho. Mayelahleka lo baba wami sebengifuna laba bakubo. Kuthiwa kwatholakala amathanga kimi ebomvu. Ngilele nalo umloboli wami lo baba emthethwa. Ngathi ke mina kulawa ngitshela hey kusho ukuthi wazi ngaye yena uyalala na nomama wakhe. Mina ngangilale nababe, mina ngibabe azange azalahleke lo muntu azange enzeni kusho lo. Nalendzaba ukuthi watholakala unemuthi wathi akasafuni nje nekubona wakucosha leli khaya wasesolipha lo makoti lo lapha ekhaya. Cha mntanami angwazi lo muthi mina. Yinto mntanami bona abazakhela yona ngane yami. Uyeva ba vele lo baba wami yena benatha mntanami ngeke ngithini kakhulu futhi eshayana. Uyabona lokho ngakuvangana ngisho sekusuka licacebana lalamadoda leli kanye nalaba labe balima lamasimakhe lo make baphinze balaphela khona lapha. Ngibo lalese bamakhela kangangoba bamakhela ngisho sebamakhela enyakeni kuyokhishwa. Lendzaba lena sisatayilandzelela sengumsakato njengoba solo akucondzakali kahle ukuthi lokungiko ngikuphi. Etindzabeni yemaswati channel kubika nohlahlathwala ngena noNtobeko Thabetse kumalyaduma.